lengi itajeng, letoi papolei, lengi irenwang, letoi pangkai. Nasabari wattong kata takap popole ri kampon na tawe. Nasi tujuan maniha mega to maddepunga risadde bolata. Makkoto paro rilegota. Namakkutana rilalang atitta. Magiro na mega to risadde bolata. Nata sele-seletona papenadinge. Onco pasiha rituju mata ni angka to tete sodang. Makata pepeng mapue awo lebih-lebih pihak. Rituju mata ni cekko nebu tawe. Pede ta sele-seletonga ni papenadinge. Na tolari na malulu-lulu ri tengah na to ege. Melo miseng yaga si tonget-tongen na kajajari bolata. Nari tuppu na denenge rigo angkata na sidingi pakita tawe. Na pada makka tari-tari dupaiki. Nangkatoni sila surata mataruka doki. Na depan atau makutana na podani ada makkada. Sabaraki sila sureng. Tapa decengi parengarata. Tapa kasingi rampena nyawata. Nasaba makka kwe de ni tugaga indo. Nasaletongan ni kasi indo. Aga dane nariulle mappe bali sangadinna uwe mata manibawang riappe baliang mengkalinge adanna sila surata. Pede nappa niha. Nasaba angkanya ambota capu campa ki napakuru sumanga ki ritu makkadana kuru sumanga muna takko angka mokkol lesu nekede na tumusiruntu indokmu ujuk na manibawa muruntu anak na pede na narulle pasirapi nyawe taulo manibawa risadena ujuk na indota naribuka pasampona rupanna nari tuju mata rupa malambi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ala alladhi ja'ala Muhammadan imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس لينفذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله أطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wadz-dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sejak hilal 1 Syawal 1446 Hijriah nampak menyembul di ufuk timur, seluruh alam bergetar. Ayam berkokok bersahutan pertanda tibanya hari raya Idul Fitri. Hari yang seharusnya menjadi kegembiraan seluruh umat muslim, seluruh dunia dan seluruh pemerintah yang amanah. Nampaklah ukhuwah dan sifat ihsan, bersaudara karena iman dan bersatu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Wabil khusus dalam bingkai NKRI. Bersatu laksana rantai emas yang tak terputus antara si kaya yang dermawan dan si miskin yang bermartabat, antara yang kuat perkasa dan yang lemah tak berdaya. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru yang menyelinap di dalam hati di saat harus meninggalkannya. Kalaulah aku kumpulkan saat-saat gembira dalam hidupku,
semuanya tidak akan dapat menyamai indahnya waktu yang aku habiskan denganmu. Sungguh ungkapan yang begitu indah menggambarkan nestapa duka dan lara ditinggal Ramadan. Karena tahu bahwa Ramadan mungkin saja tidak kita dapatkan kembali tahun depan. Hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan hari esok adalah sebuah harapan. Harapan untuk mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya asoe, pada ripuada ni ada papa karaja nan nia papoji maser ya raja ko sanganna pong Allah taala. Nasaba memang de gaga maraja batwa sangadinna pong Allah taala. De gaga masaro malabbi sangadinna iko puasewa. Panca jengi langi inan nia lisekna. Matoro inan nia susungi. Nai nappa na belo-beloi mas sebu-sebu tuing matappa riwenni. Pancaji ulam matappa nenia mata asoy. Ya manenna ripatujungi lori sewa-sewa makkenya we tarutamana idi rupa tawe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Laba ni ulan ramalang rigo angkana mancaji sejarah ala banget paha. Napun nai to angkelli seri ulan ramalang nasaba mega deceng mappa deceng. Nenia arogingan napun nai to angke sia-siakan ulan ramalang. Sesekale lori total lebih-lebih. Nenia asa jurang ritopat tanje-tanjengnya pegok deceng. Majak pulaba ni ulan ramalang. Riwat tu melo takmu pelli seri pangkokem masole. Nama muare fong Allah taala newerengi umuru malampe siruntu pemeng riwat tu wattu mangole. Tongengiwi sappa riorannunna fong Allah subhanahu wa taala. Decepa napunne to angke matappe. Nali seri ulang ramalang nasaba pakkosian niat tongatongeng musuh cinna nafsunna. Gangkanna riamasei rifong Allah taala. Napataca beru inabitta takka janna imaleka nenia si mata maruddani bidadari matajet temagangka melo siruntu toripojinna risuruga pammasena fong Allah taala. Narampe surona fong Allah taala, inna fil jannati babai yaqulu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqulu ayna as-shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uliqa falam yadkhulu minhu ahad. Majappu rilalanna suruga angkase di babang ritalar rayyan nola pada mutampa posai matti riasri monrinna fong Allah taala nade gagat tamaiwi sagadinna papuasai aga makkatattongan manan na tama suruga narek kepada muttama manan ni ritutu ni nade gaga waddi tama seddi rilen nai papuasai. Hadis riwayat Bukhari nomor 1896 dan Muslim nomor 1152. Asenang paha tongke ma puasa ramalang nasaba si tongat-tongan na puasa na puasangi babuana nan ni atinna nenia napa puasa babuana poleri andre nenia inunge napa guru pirase susana sila suranna nenia paddi na de gaga waramparang de gaga non roy madakka maddi bola peddi riasena peddi an rasa-rasang riasena an rasa-rasang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sini masalah jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Angkani mai pada tafikri si bama dece makkada majapunna rilalanna tungke waram paratta angka punna sila suratta dalam bentuk seke pasidakkanannya infak tapassui sarekwammangi ria dampengi dosata nanya mence daleta makkotopa madeceng assi sompungan lolota narampe fong Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna akorange
Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ale pole risesanna ma orang paranna menanro papacingin nannya suci kang menanro nannya elo adam pengengi majapunna parella doammu patannangi alena ritu na iya fong Allah taala masaro mengkalinga na masaro paisem majapu ritungke warang parang ipoliange musti pacingi wi na sabak wadi jaji engka pole risitati rota yale hak na tawe yare gasin rupan na topa pemang kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah riwattu mapakaran nurannu yewe ta coba tanga madece sila surat seleta ya dena pada upeta tanga ibali bolata yang keto mapedi riwattu angkata tuo menyameng tege monro sila surata magi teta bawami magi dek tabantui tita toi ri onrol lenge wei mata madun rumah perni reni ati oleh risila surata lisueri pamasena puangeto ripojinna ambokna indokna sila suranna gangkanna dek gaga nonroi madakka sangaditta idi mina harap tuoi biu-biu tanpa sandaran. Nah rampe fong Allah subhanahu wa ta'ala rilalana Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi ya'du'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Muissaga tongke belaingi agamai iya naritu tongke na sampeyangi anak biwe na dek nanjurkangi mabere andre ritau kasiasi tafikiri si bama deceng aja kaman angka kita mer sesanna to papa belanna agame tongke seharusna jage menandro idi topa manre waramparanna tongke seharusna masewi idi topa panrasa-rasai angka ki manre manyameng angka minamun sesananre maresa to nalolongeng paddi parona sadding atinna mita ki manre dagi yarga juku masipa na bawang alena nalolongeng tege monro palisuta rutta nania paras sebab buata ritu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham silas surakku ya manang tomatuakku andri-andriku sini tomata peki ya manang pada loni mai mancaji tongket tulungi silas surata biwe na kasiasi mancaji tomatuanna indokna ambokna dainna andrikna gangkanna narasakatoi nyamekinin nawa rilalenna yewe assoy riwattu ma barakka tatanga madeceng duwe tomatuatta tode nami tau kasiasi untuk mongkoso kiki dek nami tau capu untuk panreki riwattu napa wakketa naikia mega senna anak nalupe maneng ito matuanna bahkan mita kasiasi narekomelo ito matuanna namuni cedde tete aleta namuni baga jagota namuni maga aporengetta jabatatta asogiretta nekia narekode gaga parella duanna dueto matuatta dek na mungkin lolongangi atan nangange nania asan nangange taisengi due wadi mo isappa paddi sengenge wadi mo ya gurui jabatange wadi mo ilalung nekia asiruntukang nanya pamasena to due pajajatta de nariulle parewo majapu de nalisu anu mapural laloi nanya de nakoling purai kajajiang tafikir sila surakku manang riolo de na panarewa pamasena pang Allah taala due pajajatta sedie indo nulle tungka yamananna wijawijanna nekia yamananna wijawijanna de na tentu nulle pesenangi sedie indo sedie ambo nulle panre yamananna wijawijanna
nekia ya mananna wija-wijanna ma biasa maressa na seding mongkosoki ki seddi ambo seddi wattu tatangga madecengi rupanna nanya tappana indo ambota riwattu matinro mammena tete akapuru na olina tete gamma maputena tasselle manan ya mananna purena punnai nekia de na angka nanya temak gangka pammasena ri idi de na tappin rapappojinna namuni maraja ni de na tappin rapappojinna namuni balala icellengi namuni taccica si taung taccica 2 taung bahkan namuni matau taung tette nengaraki maruddani riidi ri appona rigo angkana de na angkana lupe mella doangi puang pancaji wiji-wija anak masole marengarang reto matuanna sini masalah jamaah Idul Fitri rahimakumullah pada ta coba igare nawa-nawai nareko angka kilori sede kampo mabela sapaya totongan linota nala ulang nala taung Tomas sarang dueto pajajatta makku to parosila suratta nanya sompul lolota dengan harapan meraih sukses di kampon na tawe pagangkanna napoleki udani ri indota ri ambota ri sila suratta makku to paro rilennai nasaba amit tengenna de nato siruntu nato mapanguju lesu melo passowi udanye sare kwamangi angkaki si pakari rennu riolona dua to pajajatta naikia lengi itajeng letoi papolei lengi irenwang letoi pangkai nasabari wattong kata takap popole ri kampon na tawe nasi tujuan maniha mega to maddepunga ri sedde bolata makko to paro ri lego-legota na makkutana ri lalang atitta magiro na mega to ri sedde bolata ata sele-seletona pappena dinge onco pasiha ri tuju mata ni angka to tete sodang makata pepeng mapwe awo lebih-lebih piha ri tuju mata ni cekko nebu tawe pede ta sele-sele tonga ni pappena dinge na tolari na malulu-lulu ri tengana to ege melo miseng yaga si tonget-tongen na kajajar ri bolata nari tuppu na denenge rigo angkata na sidingi pakita tawe na pada makka tari-tari dupaiki nangkatoni sila suratta mataruka doki na depan atau makkutana na podanni ada makkada sabaraki sila sureng tapa decengi parengaratta tapa kasingi rampena nyawata nasaba makka kwe de ni tugaga indo nasaletongan ni kasi indo aga dane nariulle mappe bali sangadinna uwe mata mani bawang riappe baliang mengkalinge adanna sila suratta pede nappa niha nasaba angkani ambota capu campa ki napa kuru sumanga ki ritu makkadana kuru sumanga muna takko angka mokkol lesu nekede na tumusiruntu indomu uju na mani bawang muruntu anak na pede de na narulle pasirapi nyawe tallo mani bawang risedena uju na indota naribuka pasampora rupanna nari tuju mata rupa malabi na indota ricawai taca beru riewa ada tematte makko bawang si makko na nari sadari na makkada de tongan ni kasi gaga indoku mate tongan ni kasi indoku indo yang ke si mata capu campa ki riwattu baicuta nanya salemur ki riwattu maceketa nade nari sading alewe matte makkada musale tongan na kasi indo mulau tamurewe de na tuga kasi wonroy mamanja indo na ulle na kasi tasaleka indo relo de na paupiteki deceng de na pawalay an rasa-rasatta na risasse na alewe rigo angkata mengarangi dosata rito matuatta na ripuada makkada iya na to masolang de welo dampen na mate kasi indoku na riobbi na makkada indo
musale tongan na kasi indo. De na tu tadampeng ka kasi dosa ku indo. Iya na to masolang. Ang katoni indo tariolota leu sileu leu na. Ifa kedo panakedo, ifa gilip panagiling. Makko si makko na. Natang angke bali pangobita si semuna. Matetongan niro kasi indo tori pojita. Jadi idi de ena gaga tomatuatta tela doanga menibari pang Allah Ta'ala nan ya tewa manibasi ollompollo madecen to newesi ollompollo tomatuatta riwatu tona angkan itu ibilang toma padeceng maka dai nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain batuanna na iya riona pang Allah Ta'ala tagattungi ririona dueto pajajatta na iya cekna pang Allah Ta'ala koiri cekna dueto pajajatta jadi na rekod kepada lisu na matu ribolata atau tuda madecen na sibawa keluargata attaru memen ni mampei lima mapacinna to due pajajatta na ribau taruh ki siwatangang na rekko na dam pengemuki dosata na rielori pang Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira batuana puang tadam pengeka nania tau due pajajakku kue to patamase ya dua pada toha namasekku riwettu becuku puakku tewerengi tau due pajajakku decel lino akhira pakai dalek ya senang-senang lino akhira nania tadam pengengi dosana indoku, dosana amboku, nania tapasibawa ki risuruga pamaseta puang, pa barakai lino akhira mananungang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Riaso mapacinge takatan ni masai rilalang atitta untuk pacingi wi todue pajajata manca jilala surugata. Aja tapesangi masussa totongenna. Pakasingi tungkangenna. Tapa decengi wi andrena nan nia pabailai pole risara inin nawe wadinge cumpa pole ri ampe kedota nama muare angka mana kitama risesanna tol lolonga deceng lino akhira sibawa to due pajajatta puminasa pagenai katobaku nasibawe ada papasa tomatuari makadana warekada loroseng ada tongeng ampe gau salompe ripangkaukeng minasa nawa-nawa ripat dan nuang todok puli singkeruang ritantuang endre ni muritan riang makaleja ri awo lagading mutudang ripepeng ulawang mutimpa bitara tamanu ripatotoreng iya mua ripu minasa makuraga ri akata palisu sumange risitinaja sipatuo sipatokong siama siraga-raga lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahu akbar 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 La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa wa'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbuna shaghira
والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.